Dintsaba ka futhi yana ya mo ke dintsaba le na fatse mo ke se dintsaba skip Tangi go thusa ke tshabela diamane bua ke file go kota go phelo ba ka bo sa se flopo njang mo bona tlemile re make sure gore ra go ntsha focus for good a se lo bua wa nkere kwa nthola ke so ya no gore ke style le ska bona go fitlhela gape go no le teng wa bona you can start afresh na go flopo ke ntho e wana bua flopo go thoma ka re feletsa ka ke tla ke shiana bua be shene se ba se tele thata ebile ke aksa sa wa so sa ntlha jo ro tlhoka go krelenyana diaparonyana tse dintšha gore le pleke safe go le gore re itse gore ga le datla bo le shapa gore so ya no nna ntse ke le busy ke go kopanyetsa di yana wena be ntse go batlela gape le spane da go site wa bona ya bua mare wa go idea ntsha nka ikaya anda ile o ska wa rona ke motho le di-connection wa bona wena o ka mpromisa gape gore o ka tlogela mešika-šike ya go le diamonds and ga gona sepe se se le tlhakanya wena le diamonds a ka go promisa you can start over man ya ba tshepisa bro ka re tshaya fedile bophelo bo a tsenya ba phela pelo ne ke phela ka data majita bro ke batla phela pelo e ntšha ke batla ka go bona go bona le bright future ya that's the spirit mfanaka wa bona for bua yanong wa kgothatsa re ka simolola gape go late mfanaka wena ka tlogela bo gangster fela o tlo phela life e sharp wa bona ntho ya Tumelo bro. Thank you. With the sikhathi mama wa esokuthi